Dear Manong Nemi, umayat ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen da kiti na alas wenno na pintas, intarik naen da saem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo at umungeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Abakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga orasyo amin na sa kapada papagayam. Manipod dito'y Nemars Studio. Iti Barangay 31, Talingaan, Lubutungas, Lawag City. At ito'y nasumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kadato'y iti pagayam yun ni Manong Yuan Nemi Ruiz. Kumagkablaw tinimbag nga oras kada kaya aming asa nga para mapagayam. Kadwa tayo, dagiti kaming ti pamilya tayo ni Nemi Ruiz Jr. Kastamatan adaritoy da iko ni Ivan Nicolay Ruiz. Kastamatan ni Andre Nathaniel Ruiz ni Andre. And of course, kani si Amiro Jacob Ruiz Gawira. Dagiti talo nga po ko tayo nga adaritoy. Bamalingin tumadamdama kita. Ingay tumabuhi da. At akan wag kanta. Kanda kita agibasa karagi tinagan nyo. Yeah? Kaya nakasama din of course, my one and only mami, Nemi Wuno Merlin Pascual Ruiz. Kadwa tayo papagayam. Kaya kumusta kayo amin nga sa kapata. Ito dito yung aldao ti Miyerkules dito yung Pilipinas. Oktobre 25. Katsakbay papagayam ti surat ngayon tayo ibasa. Dagi tayo pangablaw tag birthday tintay idanon. Happy birthday kadagitag birthday tangal daw Oktobre 25. And belated happy birthday kay ni J Anthony Gawiran ni Dikalman. May sa kadagiti manugang tayo. J, belated happy birthday barok. Kan kastamatan kay ni Rafael Bolibol dita California nag-birthday med Dikalman. Kanida ang daw, October 25, kanagida aming birthday, happy birthday. Happy birthday kini Arlene Agustin Rosario from Boy Eliser Rosario. Stamatan kini Roosevelt Barnido. 7th birthday na from Rose. Ayan, Rose. From Rose Ellen Agmata Aguilar. October 25, happy birthday kini Christy Gabatin Ragunton dita Quebec, Canada from Gypsy Highways. And kasamatan happy birthday kini Jofreter Damo dita Honolulu, Hawaii from Elmer Lazaro dita Toronto, Canada. Dagita papagayam dagita birthday tangal daw October 25. Dapat may sadto yung tayo ibasa no sino datang birthday 25 ito ni Noah Terenal anak da Kiko kini Sophie apo ko da Abirat Arnel kini Ipag Christine Laguarjerita Australia. So kada kita amin nga birthday tangal daw happy birthday kada kayo amin na sa pada.
So happy birthday kada kita aming birthday tanggal daw, and advance happy birthday kani Anita Pablo Yusay from Tita Aida into no 26. Into 27 ni J. Mark Arsaga from Auntie Florence Kik Fiesta. To no 27, Jimmy Loyola. Happy birthday kang ka Jimmy from your wife Teresa Libed Loyola. 28 ni Ren from Mama Maribel Manera. Then 28 ni Efren Nabukay Jr. from Mama Vicky of Italy. 28 man ni Ernesti Gitap iti Canada from Jonel Asuncion Gitap. And 28 ni Enzo Manzanillo, ayan, from Joe Gitap Manzanillo. 28 pa ay Christine Joy Manzano from Julie Manzano. 28 na rin Catherine Cariaga Respicio from Carol Cariaga, ano ba yun? Mariwat. Ayan, 28 pa ni Brother Jeremias Vicente, hindi na Bakaray, Lucas Norte. Kandi kita 28 nga birthday nga napatek ka na yun ni Bayaw Roland Luciano dita Canada. Advance happy birthday kan ka Bayaw Roland ito no 28. Sino ba ti birthday ito no 28? Ha? Siyempre ni Andre Nathaniel Ruiz, kasama tayo kini Kisya Naomi Ruiz dita Montreal, ni Juma Makadangdang, kasama tayo ni Jensen na Madrid, nga anak da Jess Madrid dita California. Into no 29 ni SP1 Quezon Romaldo, nga po kini Elia no Angel Lea, kasama tayo kini sandali tasok tanto natin music tan. Ayan, Eto. Okay. Sino ba nag-birthday nga kablawan tayo pabagayam di advance? Basta kada kayo aming nag-birthday tang bulan ti Pebrero. Happy birthday kada kayo. Yeah. Ni Jem Veric de Asis, apo ko ni Erlinda Jaramillo, an advance happy birthday kani ayun, to the 31st ni Stephanie Joy Alejandro, tibalasan ni Mary Jane Villa dita Canada. And to no 31 ni Ivan Nicolay Ruiz, kasama tayo ni Babylon Jaramillo, anak ni Erlinda Jaramillo. Yan, happy birthday kada kay amin nga birthday kada kiti masanguanan ngal daw kanitangal daw. Tapos ito ni Albert Cagente, birthday into no 29. Advance happy birthday kay Albert. Thank you kay Albert. Sabi ko mata ituloy mo titumulong kada kami. Albert Cagente, happy birthday kada kay into no 29. Pagayang kablawan tayo man tinaragsak nga panagbuibuya ni Ruby Pasyon Sakisi, so dakin ni Edgar Sakisi, samatan kini Arnold Acob dita Santa Maria, California. Samatan kini Edmond Baldivino and family dita Vancouver, Canada. Kablaw nagkapukad Edith Baldivino ken Imelda Pasyon. Pabagayang may kahit may nga idanon kada kayo, nagiti pangablaw kada kayo amin awan labas. And nagiti tumultulong, kan tumultulong to, itiag na yung papagayam. Kadala to pakpakamo ni MJ Guillermo Lay Aluja, MJ Guillermo, nga taga-jay Hawaii papagayam. Adala to ijajayad ang serbisyo ti MJ Guillermo Cleaning and Yard Services. Dagdag kasapulan iti cleaning ken yard services no kasapulan kay panagdalos dagiti arubayan yo no kayat yuman iti anyaman ti sanuman anyaman ti kayat yung padalusan ti MJ Guillermo Cleaning and Yard Services. Nakasagana ta papagayam, tawagan nyo lang ida iti 808-721-7232. Okay? 808-721-7232. Narito pang tawagan nyo iti MJ Guillermo Cleaning and Yard Services dita Islete, Hawaii, Papagayam. Papagayam, sakbay nga root ngantay kablawan kan pagyamanan di kiti nayat unay nga dumdumngeg kan tumultulong kada tayo. Indayon iruging ibasa diti surat. Di may sa pakasaritaan papagayam manipod kadagiti tumdumngeg kada tayo papagayam. Ayan ito.
Pagkasaritaan, ti may siya nga pagayam nga wagan tilatan itinagan nga Imelda. Ni Imelda papagayam, ket may siya karigid dumdungeg, ket nagpaisurat ti pagkasaritaan na, hindi may samatan nga dating nagsusurat kada tayo papagayam ni Hope Aladdin, a.k.a. El Amor Verdadero, iti Saudi Arabia. Ti pakasaritaan ni Imelda, iti Ilocos Norte, babayan ti panangisurat ni Hope Aladdin, a.k.a. El Amor Verdadero, iti Kingdom of Saudi Arabia. Sagudayan nga root pabagayam ti surat na. Sagudayan ti surat ni pagayam ti Imelda, nga intay ba si dito nga daway, kunan na ti surat. Dear Manong Nemi, sagbandan pa iti amin, Manong Nemi, kablawang kayo tinimbag nga oras yu amin dita Nemers Studio, na naruna kayo ka agas timon dito yung programa. Kastimon nga rod, Manong Nemi, nga rugyak dito ang pagkasaritaan. Ingkarik idi itibagi ajak kayat apakiasawaan ti lalaki akas kenitatang ni tatang ko ajak kayat ti makiasawa ti kasken kuana apay naunget naranggas babaero nga dayta ti rason no apay nga nagsinsina da wano nagsina da kininana. Iri pa nagbalasan ko, Manong Nemi, nakaad-ado di kiti agar-aram kanyak. May salayan ti pinilik. Iso daytoy ni Vincent. Ni Vincent ti pinilik ka nakiasawaak. Gabuta iso ti kasisingpatan. Kadagupan nga nag-aram kanyak. Nasingpet ko na, tawan ti amok na mading ambisyo na. Saan nga minunam ti anak? Saan nga siksigarilyo? Nasingpet, nadayaw, napakumbaba, nagaget. Kwalipikado, Manong Nemi, para kanya. Ngayon yan, Manong Nemi, ti kinaulpit, ti pagkasat ken panawen. Ngayon yan nga kinaulpit ni gasat, Manong Nemi, tay bagbagada mo nga nakapili at kano iti durgi. Nakapili at kano ti durgi. Tano apay Manong Nemi ket rimuar ti pudno nga burik ni Vincent. Kalbasan nga dandua nga anak mi. Nakasaysayat idi Manong Nemi. Uwan. Nakasaysayat idi ison ti kasasayaatan nga lalaki dito'y lubong. May dikat at dandua nga anak mi Manong Nemi. Dahil tamatan, nagbalbaliw matan nga naming pinsan. Managpungtot. Naunget, naranggas, nangro na Manong Nemi nusastang saan ko nga pagustuhan. Nusahan nga pagustuhan ti kayat na Manong Nemi naunget, nangro na nukasta nga dainom na uno na barta. Kasi may sa ngarabi nga dimteng nga nakainom ket kunana. Nabanglo manita ti asawa ka. Magusto ak man tangot mo, sweetheart. Kadigidi ko sumagayo, ha? Amoy shampoo ni buhok mo. Kinun ko na naman ang naming amang kuldi-kulding na duma-duma na paset ti bagik ti kuldi-kuldingan na. Ngayon maditirik na, no kasta nga nasangir ti angot na. Ket ko na, di ka man, Vincent. Ano nga data nga angot mo? Naglaot ti nasangir, natangro nga ikan nga pulutan mo. Adawan lakman. Kinunak ngayon wadag ko Manong Nemi. Ngayon naluksaw siguro kat nagunget. Adan sabat kami lalaki ba ya? Tagas talayang ganti. Pananguyaw mo kanyak, ha? Gabutan na tangruak, nabagartekak, agat arakak, gata pagkarkarit mo, nga dalalaki. Nakiktutak. Manong Nemi, ti panagim-imod na iti angin. Hoy! Numadok talang kailang kinarata ng lalaki, papatayin ka nga ito, alaglagim ng deta. Aging pangpangta,
kanagat atap ka din kanyak ti asawak manong naming awang matiramin ko. Napungtot ngamin no kasta nga saan nga mapagustuhan. Ore ko man no kasta no saan nga iramraman di kiti anak may manong nami. No kasta nga saan nga mapagustuhan pagpupudutan na di kiti ubing. Hey! Dagay nga ito nga bangag nga ubing, ha? Ano di kiti nga kaiwara nga ayam nyo, ha? Kaya ito tayo malok ka na kayo di kiti, ha? Sabi nga ito yung mo nga idalimanik no malpas yung osaran. Hala! Umungin nyo! Banag tumeten manong naming anawaek ti asawa ket kunak. Vincent, sana kastat mangisuro ka na kita anak. Sasayatan man anak sao ka na kwada saan kasta. Butbut ng mida. Ay, may sakapay laglag. Iso nga na bangag di kita anak mo. Pagpadakkelam ti ulo da gaga. Kang kanunong ng mida. Siyakton manong namit sangwan na nga dildil agan. Aging ka manong naming ilayat nantong kanyak tagi dakulang. Aging ikistumutan di kiti anak mi no makita da nga randak ti amada. Tanang! Tanang sa imong dangrag kabilin ni nanang saan kuma. Nakakaasimit ni nanang saan kuma datang. Uwain manong naming. Sa alay nga tibagik ti ay-ayek no di kat nang nangruna di kiti ubing pay nga anak ko. Uwan manong nami, no kasta nga saan ko mapagustuhan ti asawa, napungtot, tangranak, iramraman na digit anak ko. Tidintutan damat ako na. Ay, pagusto mlat na ngamin no kwa, nilakay mo, Imelda. Tapno awan tiriri. Ore ta pagbit metlaeng. 30 minutos, nalpasen. Uno saan ka, dapat 15 minutos, dapat 10 minutos, ah. Isunod at tuma manong name. Isunod at tuma, ura mapilpilita, ituyak kulatan, tapno saanan ngagpungtod. Isunod magbabawiyak manong name. No apay nga iso ngamin tinapilik. No apay ngamin nga agin sisingpat idi. No amok la kuma manong name. No amok la kuma. Ito'y tultuloy nga ibasa, ito'y pakasalita ni Pagayam ting Imelda, ito'y Lucos Norte. Iri pa ng isurat ni Hope Aladin, a.k.a. El Amor Verdadero di Saudi Arabia. Tayo yun, agyaman ka na kiti nayat unay nga magtatrabay ka na tayo, kasama tayo na kiti panang-acknowledge tayo. Kada kiti dungdungag ka nagdungdung, agbuy-buya ka na tayo. Thank you kay ni Grace Corpus. Hi Grace, this is Singapore. Kasama tayo kay ni Jenny Beth Doruyan Andres, di Hawaii. Ni kumpadre batch classmate Eddie Wow, dito California. Kasama tayo kay ni Kimbert Vicente, ito New Zealand. Happy listening and happy viewing kay ni RMG Byrne. The Bernard Bonus kan kasama tayo kay ni Lilia Sonajo Bonus iti Hawaii. Ni Annabel Bisay, hi. Roland Kadeng Ravales, kasama tayo kay ni Cesar Cardenas. Ni Teresa Libed Luyula, hi. Dito London, kasama tayo kay ni Hobito Lydia Reduca Sales, kumpadre Hobito. Thank you kaya. Ni Jonel Asuncion Gitap iti Alberta, kasama tayo kay ni Marie Basog. Ni Mua Ubay Agbayane iti Spain. Stamatan kini Merly Ibos Reyes iti Italy. Kumusta kay amin? Ni kumpadre Onesto Layowen iti Hawaii. Kumagkablaw kini napananan. Nagbiglang lagto dito computer tayo. Ni
Honesto layawan ng makapagkablaw kay Mila Rose Jane layawan nga asawa na sa namin kay ni Precious Dayan layawan ni Batak City. Kumusta kay ano? Ni Juicy Arizabal sa Dava sa Sagario kay ni Cory Sagario iti Maui, Hawaii. Ni Mary Jane Villa dita Canada. Hi Mary Jane, kasama tayo kay ni Edgar Villa Sumawang dita Toronto. Tikapsat na. Ayan. Ni Alex Kuluma. Hi Alex, kumagkabla ko nung kini Pearl Padayaw Sabuyan dito Hong Kong. Ni kumpadre Felix Agarayngay, kumpadre, welcome back home. Nagbalik bayan ni Suna. Salamat din kini Joey Albano. Joey Albano, kumusta? Umay kam to madamdamay ita lugar yo dito Pipias. Kabalawat temat ni Presidag yo. Kumusta kayo dito Pipias, Bakaray, Ilocos Norte? Ni Joey, kasama tayo ni Vanessa ng asawa na. Ni Ricky Antolin, thank you Ricky, kasama tayo ni Kasinsin Marina Ruiz Suarez. Hi Kasin. Kasama tayo ni Rodel Kakal, ni Annabel, dito Florence Italy. Ni Juma Makadangdang, ni Romel Rabago, kasama tayo ni Erlinda Jaramillo, kasama tayo ni Arnold Acuba, suda ni Nelly Acuba dito New York. Cesar Ruiz dito Hawaii, kasama tayo ni Evelyn Tarampi iti Canada. Ni Jeneline Guzman Adsuara iti Hawaii, kasama tayo ni Andrelyn Sacro iti Hawaii. Ni Bombo Gina Cabusas kapkablawan na da Henry Aninag kini Jun Navarro dito Honolulu, Hawaii. Kumusta kayo? Ni Nelda Saludes dito Paris, Imelda Valdez Umabal dito Canada. Kasama tayo kini Tess Fernandez sa Hagon. Kumusta kayo? Dahil dito doon to pa ipapagahan ngayon tayo pagyamanan. Kaya nakasama tayo ngayon tayo kablawan dito agbuy-buya ka na tayo. Ni Anne Murray Agunoy. Kumusta ka na Anne Murray? Sabi ko mata na yung pagkan. Ni Andrelyn Sacro. Salamat tayo ni Tess Fernandez, Jess Madrid, ni Perlita Rivera, ni Virgie Maranan Umawid, Estrella Butakay, ni Boy Elister Rosario, Anita Tabay Kabasog, kasama tayo kada kita'y agasawang RMG Byrne, ni Gigi Cabral Cabel, ni Mel Alupay Rivera, ni Lelia Laila Tagipuro Tagarino, konak ko ba? Laila Tagarino, ni Jonalyn Eda Taher, kasama tayo ni Gina Padilla Kalimkim, ni Nora Barreras, kay ni Ruben Madrid. Hi, kada kayo? Ni Merly Pampid Ballesteros, kumabkablaw kadagiti amin nga tagaban na kano. Samatan kini Helen Mendoza, kapkablawan na nila kaya na ni Boyet Tonerio, iti Montreal, Canada. Tonerio, tama ba? Tenario. Ni Cherry Lagutan, happy birthday to my nephew, wala na to, ni John Alvin Ganal, dita Nevada. Ni Mayet Kalamayan, Padunan, kumabkablaw iti anak na ni Kate Maureen Padunan. Maureen, tama. Stamatan, love you so much kuna na anak. Miss you. Can thank you kano ni Feli. Iti panagan-anos na iti anak na. Aquarius Alipio, kapkablawan naman Mr. and Mrs. Hilario Hilario Ngayan. Kani Mr. and Mrs. Maximo Doyaw iti Hawaii. Salamat kini Alex Pearl, ni Bapi Taruna Marcos, kani Dani Lampitok Marcos, ni Fatima Rabang and family dita Milan, Italy. Elmer kani Vilma Lazaro iti Canada. Salamat kani Irlaine Aluha, MJ Guillermo, kani Mila Padua Pascual. Ayun. Dagdag dumunto pa yung acknowledge ang madamdama papagayam. Tayon ituloy nga ibasa rito surat. Kahapon lamang. Ito mat bumbong. Pagkasaritaan ni pagayam tayong Imelda. Iti panang isurat ni Hope Aladin aka El Amor Verdadero. Manong nemi
nagbalin nga naranggas ti asawak no saan nga mapagustuhan iso pagpagustuwak latan pilpilit ko latan. Juan, kad iri pa naglabas ti aldaw mas dawak no apay nga managpungpungtot sambe takastoy. Ngam nang rugi manong nemi ti panagpungpungtot na iri tagkuykuyog da kinirayan nga kumpadre na. Kung respect din manong nemi ti bagina dinilaw ko. Ay, Vincent. Hindi ka di dumalaw iti bagip, ha? Akawat ko tungkan. Umiingpis pa yung tapatong mo. Lumlum nagpayan na kiti pingping mo. Dahil tan sa langin matam ti dumakdakkel. Ti makadakas manong nemi baribar manen ti pa nagsusungbat na. Apay ko naman. Sa balip at sungbat na manong nemi. Kunanakit din. Tapay! Nagwapo launay na ya, dyan lalakim. Tapaglaslastog mo. Nakastalangin, ti pa nagsasaom, ti kinataok, nga uyawan nak. Manong nemi. Paunay matin, ti pa nagsungbat na. Uwan, baribaren, ti utak, ti asawak, iso nga baribar matin, ti pa nagsusungbat na. Ket, asidig launay, ti pa nagsubang mi. Gapoy ti day tangagalad na, manong nemi. Iti na minsan, adda na pasamak, apakaburbutsak, unay manonim. Impawitan dak, iti kwarta, dagiti ulitek ko, nga adda, iti Hawaii. Induling ko, napiyalay nga adda kautek, no kasta nga, adda emergency nga pagkasapulak. Iti masapul kung detang induling ko, a kwarta, manonim, itanak kumay pa doktor, inak kumay pa doktor, tiburudek mi, kitahit tinang idulinak, awan maten. Nagbalawa ko manong nemi. Taapay nga nagpukaw matan. Awan di sa bali nga mabaling nga mga alay today chay. No saan nga ti asawak. Sinalagad ko manong nemi. Vincent? Oh, kamay. Nagpudno ka. Amok na sikat inangala ti kastijilat. Amok ka na sikat inangala ka na dyan kwarta nga induling ko ituwalit ko. Nangipanam. Di mo ka di among iduduling ko na dyan tapos na doon sa rin tayo kung dumting ti emergency nga pa nagkasapulan tayo na naruna kita anak mo naskin kung may hospital irwar mo. Oy Doña Imelda tantanangan ti agsarasarita awan ti amok ti bagbaga may papabaso mo kanyak saan nakapagpugtutin na kasda. Kinuna naman ngayon sumbat manong nemi naglibak ti asawak. Iso nga nagtanta na buto blatan. Kaya't nalang nga maliklikan, ti pa nang imbestigar ako kayong kuha naman ng name. Ngayon, pacheck. Hawalin ti sa bali pa nga makaitured. Nga mga rami ti diday dyan, saan nga iso? Tapay. Umay kadipay ti sa bali nga karoba. Umay kadipay ti sa bali nga taga-ili. Tapos no isot, umay mangalay ti deta nga kwarta. Hawalin ti sa bali nga mangalay, saan nga iso? Di ba kasdawak? No igatan na lahing itig arak, umdas kuman itig gasot. Ngayon saan ta rinibo man tinagpukaw. Biging ka man ang name nga dag ko na kanya. Hey, Imelda, abang amat no, nasurutan ni nilakay mo tiyag droga. Kanya? Wan, nga minggit kakuy-kuyog ng dadya nga adik. Sino? O sino kumapay no saan nga ni Ryan? Yan? Saan ka di ka kasyayan dyan asawa manipul hindi kuy-kuyo da ki ni Ryan nga isukit adik? Kasta ka di? Well, Imelda isa na ibagbagati ni Dadaya naisungsungen dyan asawam drug addict mo tinloko. Manong nemi ada pamatik idin ngagpaiso dayta. Tanaw kuy-kuyog da kini Ryan rabinto na sumangpet da. Gabuta, masursurunak manong nemi. Gabuti kastoy nga raramiden ti asawak. Hingkad din kulahingan. Sumrek ako ngagtrabaho.
Sana ko namang namnama pa, di ka aggapoy, ti Hawaii, nga patulod da. Kan talaga sana ka mang namnama, ti asawak, tasamatin, nagtrabaho. Siyempre ka nag-ubra iti groceria, naman pinababalang ti sweldo, sa nga balik ko na, tinapatek at maliklik, at timasansan nga panagsubsubang mi ti asawak. Kan may sabay manunemi dakkel, ti may tulong, ti masit nga sweldo, tapno adasekdan mi, nga iyutang, sekdan mi, iti utangan mi, panagkasapulan ni ating ko. Iti usarin na panag-apply kas D8 sa Singapore. Uwan manong name tinulungak ni ating ko nga sanyata. Dua kam lang ang kapsat manong name nga pinanawan ti amami. Pinanawan na kami nga agina ni nanang. Siyak kan kapsat ko nga ni sanya. Natulungak ti kapsat ko nga napan sa Singapore kid edi adan sa jay. Paspasad din ang nagpating trabaho ni ading ko. Ilakad ko kanon ti papeles ko tapno mapanak kalumat ang trabaho sa jay Singapore. Well, kunak matadagos manong nemi. Isa pulan na kanot employer ko kat sumrekak matin nga DH. Embayat nilaklakad ko manong nemi ti papeles ko. Adamanin na bara ang nagsinumpyatan mi kini Vincent. Wala na kanya. Melda, apay? Kanak man ti kwartam? Ha? Ikanak man ti dulduli mo kwarta? O red 2,000 laeng? Tasukatak to? Kinunakmat ngayon sungbat manong nemi. Ay, awan ti kwarta, pangalako ma. Kanay, amumat nga ito, tagastos ko. Iti pa nag-apply panag-apply ko ti abroad. Ano nga awan? Amok nga paupawitan na kamanan, kay paupawit, di kita ulit mo di Hawaii, so mangtag kan. Awang ko naklangaro din. Pag-usanom nga minti kwarta, ha? Ito mauna nga damdaman, mangtag ka din. Apay, awang ka din tigatan mo ti Shabu? Una awang ka din tited mo, kanay di babaem? Uwain marong nemi. Imbagak pa yan, tikasta, taday din may palpalapayag kanyak nga adda babae nga mapanasarsarong karan. Kaduwa na rin dyan nga raya na kumpadre na manong nemi. Talaga nga doon di kiti mapaspasama kiti asawak. Agpilit pa yan nga dumawat kanyak. Tanya, kasalatan mamayin nga yawat ko keng kuwan at kwarta. Rimo brob manong nemi ti pungtot na ket kinunana. Sa sinutag ko na ken ka? Ngagsap siya buwak, ha? Kasi sunod ti sipig ti dilan ng magbagang at babaik, ha? Siya sino? Saan ka nang may aglibak pa, Vincent? Saan ka nang glibak? Talasala nga may salang tinangi download kanyak, adudak. Manong nemi. Aduket adupay dikiti bimmato. Aduket adupay dikiti binnato. Kadikiti agkakadagsen nga sasaw. Kadidi tamadlaw na nga jak kayat ti paatiw. Kanidi madlaw na manunemi nga saan ko akayat ti mangted. Iti sapsapulan mo no kidkidawin na daw-dawatin na kwarta. Inulit-ulit ko met manunemi nga mapanaited duro sa sarungkaran ti babae. Ket ko na, wen, at babae. Kanata pa yung putot ko kayong kuha na. Ha, anya, naragsak kaitan, tanangig mo, tayo kinapudong ay baka kenggan, ha? Kapoy ti dayta nga nangig ko manong nemi, rimasok ti darak. Dinarup ko manong nemi ket dinanog-danog kun ti barokong na. Animal ka, Vincent! Animal ka! Idurunak manong nemi ket orek lan iparosisi. Kalpasan na ket nagtanong pra iti asideg ko ket ko na, buisit! Di taka man laing ay. Nagsasaybekak nga nakabaybayag manong nemi. Ngami di tamalaw kon tiriknak. Inalak ti maleta. Ket ingkargak dagiti lupot mi nga giina manong nemi. Impisok-pisok kulatan nga jakpayen kinupin. Uwan manong nemi. Naskin ngagtalaw kami nga dagos. Ingkad den kon manong nemi nga putdekon ti relasyon mi
ti asawak. Umdasan di kidi babak na kanyak. Mapan kami nagyan iti ayan ni nanang. Kat idi, tay bagak da ito'y nakaladligit nga napasamak barong. Kinuna ni nanang kanya kay na inanak ko ay amok ti marikrik na ta patas kundi ta lumalagip yun lumatandaanan nyo dubing kay pailangan kapsat kasta ti raramidan mat ni tatak nyo kanya kidi ay awate mo ti kinapud no malasan ko tapno nalaganan ti dagansen mo kasta talaga ti biyag anak ko alang runa kit agbibiyag tayo iti lubong nga napamalmalan mo no awan namsek iti adu nga sulisog agbalin ka na iti balasan ko oreta at dadig iti anak mo nga mangmangtid kang katikirit kan luliwa awan patibkirin ti pakinakam mo ingkarikmet kininanang manumnemi nga bumangunak manipud iti nakiteklibak. Nung napasamak man kaninanang ti panagsina day ti amami kabutikas jay nga aramid ti kinadakas ng ama kinasawa. Naulit kanyak ti amin manunemi. Kabuta nagkamaliya ka ng pili kini Vincent. Iso nga may tulad met ang mapasamak ti panagsina ti dalan. Nabalabas laeng manunemi ti sumagmano nga panawen. Wen, naganaros kami nga kina iti sidong ni nanang siyak ka nagdituang anak ko manunemi. Taorin no kasano tirikat. Basta lagi di awan ti mangdangdangran kanyak kanaka. Wen manunemi agingga nga sumagmano nga bulan tinapalabas edita pumutok ti damag ani Vincent ken ni Raya na kumpadrena ket kinamag dagiti panakabagi ti linteg natiliw da kapo ti may parit nga agas ket ditoyan manunemi nga limtaw ti kinapudno wen limtaw ti kinapudno nga dagitoy ket agus usar da ti may parit nga druga wen manunemi. Gabi iti dayta nga napasamak ni Vincent ti ama dagiti anak ko nakarikna akmat iti asikan ko ana. Taorin no kaskasano. Nagbalin matapaset idi ti biyag ko, ti biyag mi ni Vincent. Manong nemi ti amok idin kat natalnan ti biyag mi tawanin ti mangdangdangran kanyak. Awanin ni Vincent nga umaigdawat ti kwarta nga susaan nga mapagustuhan kat dangran nak iraman na dagitan nak ni. Tas ibabalo din na ita. Ti amok idi manong nemi kat awanin ti problema. Ngem, iti na minsan manong nemi agod taway ada yung pudno ni nanang kanya. Ay, Imelda, nanang, awanin ti problema. Kasi na po Diyos nang awanin. Malaksin no, da kayo timang ti problema. Ay na, adan iti pagbaludan ti asawa. Wanan, awanin ti kabuting kumangdangran kanya, kada kami nga kina. Ay nakatsyak kita sa problema na malasan ko. Nanang? Tapay. Nabayagan ka nagsina kami kinitatang mo. Kahit kasapulak met. Gusto nga, kahit kung ipakamukin ka anak ko. Kasi ka tumatimang ipakamukin ni siya niya at nga kamsat mo. Nga da, lalaki nga karelasyon ko. Manong nemi. Kasla sana ka mamati di dayta nga nangig ko. Ni nanang kalbasante adu nga tawen nga awan ni tatang. Kadagitoy nga malagip na ti mangala wano makiden na iti sabali nga lalaki.
Nanang, anak, amo ka mo awatandak. Taore manusan nyo kayat. Adaytan, mamukto ka na kayo ni Tito yung Luis. Tito Luis? Nanang, amuyo ka din bagbagayo. Amok, kasapulak. Kasapulan nakmen. Kanukas kasanulayang baka no adapay adiyo. My God, Nanang. Ibagbagak lang ka na kayo saan kong ipagpakada. Kenjak, nung dawat desisyon nyo, no palubusan na kuno saan. Palubusan na manuno saan, yan talaga. Agdan na kami kini Tito yung Luis. Gaboy di da ito, manunemi kinunak. Nanang, kata kayo ti pangiting. No sa sino, iti makaitit kata kayo tinanalay nga ragsak. Kuhan. Ikanda kayo ti waywaya. Tabukod yung mapakaragsakan din. Saan kami nga laped, kini ading ko nga sanyata, iti panakirelasyon manin ni Nanang. Ngam dalulo, kay ni Lula. Agraman di kiti kakabsat ni Nanang, kahit isuda manong nemi ti kumun kontra. Aglanait aminan ni Jay Hawaii kat nilaeng Nanang ti adda dito Pilipinas. Tanatangkan ba't namin ti ulo na tanaki asawa ka di kini tata. Idi na amuanda manong nemi dayta nga panggap ni Nanang tinawagan da nga dagos ni Nanang. Hay, agpeso ka di damag kabagis nga nakirelasyon ka di sa bali nga lalaki. Ngadan ka relasyon mo nga sa bali nga lalaki. Kalbasan nga adun nga taon nga pinanawan na kayo ti asawa mo. Uwait ka bakis. Kat rantak kumamit ka diyang ipakamu ka na kayo. Naunaanak mo na sinalutsud mo. Hoy! No haramidam neta. Pumanaw kayo dito balay. Ha? Kabakis? Nga mapay. Isot nagsasalitaan mi ka natatakin ni Nana. Pundor pa ilayan di kita naganak tayo deta. Kat samya kaya tun saan nga manugot di kita naganak ka na tayo. Nga mga isangpat ka tilalaki dito balay. Pag yan ang mingarod, kabakis. Baka mo kayo na. Di yung pagkidin namnamayan nga, matawid mo nga talon. Manipod ka rin naganak ka na tayo, gapot ang tagkit di ulom. Maure no kasta manong nemi saan latang imbabawi ni Nanang. Tinapili na nga desisyon. Hindi ka relasyon kini Tito Luis, nagdanada, manunemi, kat kabilitan nga pimanaw kami. Iti family house, tagi tinaganak, kan kuhanan. Manunemi, nagalala kami. Kakaadado, manunemi, nakita akaran mi. Nakilagos kami, kada kita mamu ni Nanang, tano saan mat nga mabalin nga ing kami agnaed iti balay da Tito Luis. Tadamat sadya iti original nga asawa na. Agraman di kita nagda. Takita kinagpaiso naman ng nemi may katlon ni Nanang iti biyag ni Tito Luis. Nagriko. Awamat pa edi manong nemi ti mabalbalinan ni Sanyata nga ading ko na dadya Singapore. Tasan pa edi nakabayad kada kita adungot utang na iti kaplikar na nga nagtrabaho dyan sa Singapore. Talaga nagsasarunong manong nemi, di kiti problema. Imbaglakid din, imbaglayangan, tadapay na naasi kada kami, manong nemi, inusarmi, di kiti may sa kamarin, nga iso manong nemi, tinagserbi nga, taing mi. Nagnaid kami, ti may sa lang kamarin. Aging ka manong nemi nga nadanunan ti aldaw nga papangkumaten sa Singapore. Karimbagat ka ni Nanang. Nanang, baka yun ti makamu ka na kiti apo ko yun. Mapaanakon, mapangkundanunan ni ading sa Singapore. Kat matungpalin tara pahap tayo. Makaipundar tayo tibukod tayo nga balay. Ikarik ka na kayo. Nakitak tiliday kadagidan nako manong nemi kat nasakit man kasmay sang ina ti mayadayo kadakwada.
Ngayon masapol nga ipturak manong. Uwan, ipturak para lang tarapap mi, madaan ti buko na balay. Kan para tinaran niya gamasakbayan di kita anak. Idadatang ko dito Singapore na siya at nagbalin nga amok manon nemi. Nasingpet ni Mr. Lim. Naistruyak kang kuha na manon nemi. Tinapalabas ko kat nasyan unay kan. Insingasing ti amok manon nemi nga sangko kano pailang alalay nga dagos ti sweldo. Tapno maurnong, tapno may gatang to ti lute kan pangipatakdirad mi ti balay. Kastang manon nemi timbagak iti adig ko kat kim manunong. Manang, napintas na iti ngasing-ngasing ti amom. Katawan ti pagdanagam ta, siyak pailang ti agpawit, kadi kiti masapsapol di kiti anak mo. Agurnong ka manang. Uwan manong nemi, gabot a prioridad ko, tibadaan ti bukod nga lute kan balay. Sanak ka nagpating ka manong nemi. Nagurnungak, nagurnungkat nagurnungak. Aging kakastawan itiragsak ko manong nemi. Idi, tadan bukod mi nga balay manong nemi. When, adan bukod mi nga house and lot, ka nakaragsakak, nagbaligya ka nagurnong, ka na dinaygatang, nipatakder, nga balay, iti ginatang mi matlay nga lote. Pabagayam ito itultuloy nga ibasa iti surat, iti pagkasalitaan ni Melda, iti Ilocos Norte, iti panangisurat ni Hope Aladin aka El Amor Verdadero iti Saudi Arabia. Then naman na naklaledsan pabagayam iti agbuybuya kada tayo iti programa tayo nga Dear Manong Nemi. Ayan, thank you kani Blaney Tabag wano Tabog ni Dina Rumbawa, Romel Ramago, thank you Romel, ni Jinky Estonin Stamat lang ni Hensi Noses, Gimbert Vicente, thank you Gimbert, ni Hani Castro, Nelson Alwag, Marie Chris Ibia, ni Michelle Casil Badua, stamat lang ni Itel Cabo Sublaten, ni Jong Ragindin, ni Mariel Duane, thank you Mariel, stamat lang ni Samantha Nicole Gomez, Shalito Antolin, Romelin Veloria Nino, Wononino, Mark Ronald Villaluz, kastamatan ka ni Precious Che, Ami de la Puente Luglug, kastamatan ka ni Bren Calibuso. Thank you and happy listening, happy viewing ka ni Teresa Libed Loyola, Rosbelia Pantaleon Miguel, Jubito Lidia Reduca Salas, Lily Bios Asuncion Noble, Fernando Valenciano, Norman Sarandi, Cesar Ruiz, thank you sir, Evelyn Tarampi, Mia HK, ni Clarence Pemanuel, Kimberly Inay, hi, kumusta kayo dito? Montreal, Abalayan, kumusta kayo? Abalayan Edwin, selamat na Abalayan Lorna, kumusta kayo amin dito? Selamat na ni Juicy Bautista, Vanchi Maranan Umawid, Nelia Disol Lim, ni Marlene Nagon, hi Marlene Nagon, ni Ofelia Campanero, Errol Domingo, Maria Celeste, kasama tayo ni Seni, ni kamagis tayo Seni Ustiano, dito Canada, ni Bayaw Roland, kasama tayo kada Tata Julian, kanina natinag, the JP, kani Jenny, kumusta kayo? Ni Lynn Malinay Alvarez, kasama tayo ni Mary Jean Galancia Agunoy. Pabagayam mi, kahit tapay nga ituloy nga pagyamanan, nagiti nayat unay nga tumultulong, magtatabay kada tayo. Kas kani kumpadre Boy, Rogelio Boy, kani Delia Baldonado, the Baring Boy, kani Delia, kat kumapkablaw da ka nagiti taga Mabusag, Bado, Ilocos Norte. Samatan kani Bayaw Roland, kani Kamagis Seni Ustiano, dito Canada, natatahulian kani ni Nanatinang, ni Abirat Arnel, kani Ipag Christine LaGuardia dito Australia.
Ni paring Ed Lasiste, paring Ed, thank you. Ni Anne Marie Agunoy, ni Susie Agas Colay, iti Canada, so kada Andrea Agas Carter, kani Nora Agas McMartin. Agramamatan kani Marlene Nagon, iti Hawaii. Ni Marlene Nagon, kayat nang ipakamo ka nang iti taga-Hawaii, nagkasapulan iti pre-need plan. Kontakin nyo lang ni Marlene Nagon, nagtrabaho iti Valley of the Temples, iti CP number 808-221-6590. 808-221-6590. Di mabali nyo pangkontakan ni Marlene Nagon, nagtrabaho iti Valley of the Temples, no kasapulong kayo iti pre-need plan. Hi, kini Jane Agas di San Francisco, California. Kastamatan kini Cora Doronio. The Philip kini Angel. Kastamatan Angel Lea. Kastamatan kini Sep Angelo. Agbisit iti Hawaii. Jess Madrid and family. Julie Mendoza. Florendo Barit. Kastamatan kini Nelson Antalan. Ni Mila Padua Pascual iti Australia. Leila Litz iti Toronto, Canada. Ni Alex Asuncion iti Norway. Kumusta ka, Alex? Tamatan ka da Arthur kini Jonelyn Pascual, ni Noli Lagua, da Ron kini Mila Nelson iti Oregon, USA, Ignacio kini Neri Alvior. Kumusta kayo? Tamatan ka da Leandro kini Perlita Sagario, da Marcel kini Emily Castillo, agraman digida anak na Mike kini Emery, ni Florence Kik Fiesta, agraman kini Rizal Abukay iti California, ni Vic Ramos iti Chicago. Stamatan kada Mr. and Mrs. Eddie Domingo. Hi, kada kayo ni Ariel Estavillo, Albert kini Chuna Cajante. Hi Albert, advance happy birthday. Stamatan kini John Ray kini Evelyn Lauricio iti California. Da kumadre Kanoto kini kumadre Maring kini Nita Fermin, ni Marilyn Balico, kumagkablao ka dito taga Santa Rosa sa Ilocos Norte. Stamatan kini Nana Crising Kalumag di Talagilawan. Pabagayam itayon ituloy nga ibasa. Dito'y surat, di pagkasalitaan, ni pagayam tayong Imelda. Iti parang isulat ni Hope Aladin. Tawan tinaglabas manong nemi ket imakarak dito Hong Kong, kalpasan na nagtrabaho di Singapore. When makalunglong kami matlaengan itirigat, idi tao may manen tinasutil nga panubok. Intaray da ito ospital ni nanang manong nemi. Marigatan ka nung umangas, kan bumbumsug pa yan ka no ti tiyan na. Nagtalungal daw ito ospital. Awan ti masarakan di doktor no anyaman tinasakit na manong nemi. Gapu iti dayta manong nemi impadas dang impan iti albularyo tabarbaren ko nada no isulayang kad iso ti magakas. Iti albularyo manong nemi kinunana ay ginamod ta ni nanang mo. Dahil masabol nga talinad pa lang isuna dito balay tapno agasak. Pacheck idin manong nemi nga daytoyan ti makapaimbag kininanang. Tatutag ko na nga nalaing daytoy nga mangagas manong nemi. Ngimediatad dan talo nga aldaw tinapalabas. Timawag ni nanang kanyak manong nemi ti banda alas 5. Tinawagak ni nanang ket kinuna. Nanang, agpaimbag ka na. Taindan to agpaspasya. Ay anak, naimbagahan ako. Oris sa din no, ti pagpaspapananta, pagpasyaran kat sumuro takil ka. Ikanak lagi dito kwartam. Nasarantamat idi ni nanang manon nemi nga makikinatawa kanya. Intuloy natin nagsaok at kinunana. Ay anak ko, no adantungan mapaspasamak kanyak, edi masangwanan. Di yung kadlabay-bayaan ni Kisha, ti Adio, kabsat yun ay dyan. Kandi yung kada pagtaltalawan to, indya balay tayo ni Tito yung Luis.
Naputed ti saritaan mi manunemi ta inawis nak ti amok nga ni Mrs. Chan nga mapan kami ag dinner iti ruan. Ken kaslasaan nga mapukaw dayta nga nauding imbaga ni nanang. Di mi kanubaybayan ni Kisha manunemi ti putot ni Tito Luis ken Kuana. Tagpeso manunemi nga nadaan kami iti adi. Ken di min kano pagtaltalawan ni Tito Luis iti balay. Uwain manunemi. Alas 11:13 iti makaawid kami. Abag sumat ka tumaw-tawag tinaunang anak ko. Nanang, matitkuanan ni Lola. Tapay, anak ko na. Agko'y kuyog-yag maten. Natartaranta akong manunimin di akong mapagsusurot ti bagat ng runa. Kat agawan-awan ti signal. Dua pa yun nga cellphone ti susarek. Manong nemi kahit kulay nga mamonitor no anyat mapaspasamak. Aging ka manong nemi nga nakontak ko manin ti anak ko. Nakontak ko ti anak ko manong nemi kit ditoin nga imbaga na nga natayan ni nanang. Uwain manong nemi. Pimusahin ni na. Nagsatan ka nun ti hanges. Nilula na nga merced ni nanang. Kasla nagtupak ti langit kanyak manong nemi. Kastahunan ti panagsangsangit ko. Inasidganak ni Mrs. Chan. Talakita na ti mapaspasamak kan mamangig na ti panagsangsangit ko. Kat namuan na ti napasamak. Pinatpatibker na ti pakinakam ko manong nemi. Yung kanigatak pinatibker ti riknak. Tadyak kayat nga glusduyak. Tadyak kayat nga mapukaw ko ti puot ko. Ang mga nasyak ti sumublat nga bakariguran takas pagarigan. Manong nemi. Dedigaya man tinaudi manong nemi nga panagsal. Nagawid ak nga road manong nemi nga jak may ladawan ti bagik. Noan niya, taglalaok kamarikrik na. Nang runa, kakasla, jak malwadan ngaglulukan ti riknak, iti makadano na ako niti pagtaingan mi. Nakitak manong nemi, ti atong, iti arubayan. Nakitak tinaran niya kasilaw, anang likmot, iti pagtaingan mi. Tinaran niya kasilaw, anang likmot, iti bangkay ni nanang. Nagtarusak, iti lungan na manong nemi, kasla jak maklod nga awanin tinak. Kaslasaan ko nga maklod manong nemi nga may sang nalamis nga bangkay ni nanang nga nasang peta. Nanang, saan kayo nga mangrabrava kakastoy? Limit ko na yung nga mapantayog paspasyal. At tuya ko, nanang, bumangon kayo. Bumangon kayo, nanang. Imelda, balasan ko. Awalan ni nanang mo, pinanawan na tayon. Hanapanin ito sa baling abyan. Saan nga po doon na ito, tito? Gagawalain ni nanang. Amo ka bumangon tumatlain doon, madamdama. Hindi kami nanang, bumangon ka tumatlain no madamdama, hindi kami. Imelda, ustunan. Di mo lapunusan ti bagim, di na palalo nga ladingit. Ikapalagi na namalasan ko, nabandog ka. Kinuna ni Tito Luis manong nemi. Wen manong nemi. Inararakop ko, tilungon ni nanang. Nanang, nagsawa kayo kaniya. Saan lang kami nga panawa? Pag-asyo. Pag-asyo. Saan lang kami nga panawan? Saan ko mananang? Nabayag ko manong nemi.
iti amin. Kadada dagiti kundaway. Wen. Ada dagiti kundaway. Nga kaslat. Adalayang kanyak, kadalayang ni nanang iti asidag. Kaslat dalayang si bibiyag ni nanang manunemi. Narikat nga waksino kastat mapaspasan. Nangro na manunemi numakitak dagiti banag nga mangipalpalaybgip kanyak iti naragsak. Nga panag naragsak nga langin-langin iti si bibiyag palayang ni nanang. Ken ore ita manunemi tadak manin diti Hong Kong. Agtatapaw dagiti luluwak no malagip ko ti dungdungwek unay nga ina. Nagimala kasta talaga ti bihag ako nada. Kat santay kabaylaan nga dupraken ti kabusor tayo ani patay. Manong nemi. Dito'y akong nagtukeng manong nemi kadagyaman nagpunay iti anos mo nga nangibasa iti pagkasarita. Nagdamaak pa lang trabaho manong nemi dito Hong Kong. Nga bati, dagiti talo nga kakabsat wano, tama? Dua nga anak ko. Ken maysa nga kabsat ko nga ni Kisha. Nga dagiti anak ko manong nemi, iso dati mga asikaso. Ken ni Kisha nga antida. Adida nga antida. Nakalalaman mat kadi manong nemi tinaranya nga masakbayan dagiti anak ko. Ken kastamat tentimbilang ko nga anak kakabsat ko nga ni Kisha. Ni Tito Luis pimanawen kadjakla mo no adamanen sa bali nga babae nga kadenten nana. Adda ni titen nami ni Kisha manong nemi dagiti anak ko ti mga asikaso ken kuan. Agyaman ak unay iti anos mo nga ibasa ken agyaman ak ken ni Hope Aladin tin na panangisurat iti daytoy pagsalita. Tuwing arod mautang nga pagayam mo Imelda iti Ilocos Norte. Babayan ti panangisurat ni Hope Aladin aka El Amor Verdadero iti Kingdom of Saudi Arabia. Tawagan man lang ni Vidal Valdez hanga tumutawag at may tarap dito hanga tang dingding gaya kapag nga tatahanga dahil surat na binasa tayo. Pasensya kayo hanggat may interrupt dito panag-live tayo. Kaya happy birthday kay ni Charmaine Padilla. Oy Charmaine, happy birthday Itagawan October 25. Dito karuba tayo ta anak da Kasin Mila ken ni bayaw Jerry Padilla. Dito'y karuba tayo dito Lubot West Papagayam. Happy birthday kay ka Charmaine Padilla. Itang aldaw iti panag birthday mo. Ken thank you ken ni Davin William Honesto Layawen Tabula Joe Namar Leonora Bosque ba ito? TSU? Chabota? Ni Jovelyn Mables Rochina, ni Heidi Guzman, Marie Basog, Imelda Valdez Umabal, Jovelyn Gungab Espirito, salamat yan kay Merlin Albano, Jerry Baptista, Gina Acosta, Len Grace Villalon. Hi Gina Acosta, dito karubamat lang ito. Ni Alive Ragdi, Mayor Mayorico Ismael Pitas, Sandy Senyor nagatidog. Yoli Manzano kasama tayo kay Arlene Ander, ni Emelinda Godoy, ni Enriqueta Manera Estevillo, Rick Antolin, paring Ricky tata ko na namat kanyak. Salamat din kay ni Vallejo Bibit Jolie. Hi, and happy viewing kay ni Jenny Sagsagat ano ba yan? Parawan. Nelia Pajong, ni Evelyn Rapisora Manuel, Michael Ojerio. Oy, timanugang tayo. Kumusta ka dita? Las Piñas. Salamat din kay ni Michael Ojerio dita Santa Rosa, Laguna. Ita Comelec. Ni Simon, ni Maima, ni Carla, ni Mapel, ni Nema. Asadag kami, may kami ditan. Malubos ti Apo. Salamat din kay ni Melba Portela,
ni Menchi de la Cruz, Eduardo Miguel, Telma Asaret, DJ Leslie Estrada Mundala. Salamat din kay ni Feli Ruiz, ni Lovi Sean, hi kay ni DJ Ness, music lover. Padaanan nyo, dadantumanin surat ni Pagayam Tinga DJ Ness. Ni Mila Pasyon, Neri Albior, hi Neri, salamat din kay ni Ignacio. Ni Albert Cajente, happy birthday Albert. Ni Neri Lagwa, Wanunuli Lagwa. Ellen Akdal, hello, kumusta ka Ellen? Salamat lang kay ni Roger, di kita anak yun, di kita Akdal ladies. Noemi Trinos Bareng, Proserpina Pascual, hi, kumusta ka dito Hong Kong? Ni Pina, ni Proserpina Pascual, hindi ka duwaita. Ni Remelin, ni Remelin Candido Ramones, salamat lang kay ni Renante Ramones, hoy, kumusta kayo? Ni Reni Ramones kay ni Josette, di kita anak da. Ni Donald Laura Omipig Sales, ayun. Kawanan? Kawanan, mami? Ay, makabanog. Pabagayam mi. Adda kayat kong ipakamuka na kayo. Mabalin nga siguro. Di ko makayat nga mapasamak. Gapo ito importante nga banag nasken nga interamiden. Palubos ni Apo, into no rabi, agbiyahe tayo nga mapansa di Manila. Iso nga into no bigat, sa nga bigat, kaya into no Sabado, dating itektawan ti live tayo iti Dear Manong Name. Sorry. Into no Lunas langan, ayan? So nga patingga talita nga magpili ti best letter of the week, Lunes, Martes, kanita nga Miyerkules. Kat andyan to ti mapili nga best letter of the week, pagpilian tayo met para ti best letter of the month. Kada ti nga bulan ti October. Ayan. Pabagaya mi, sorry. Ipagsamit tinalaos ng kampanagsuri kada kayo nga agbuybuya kang kanawin nga mangbuybuya kada kami ti Dear Manong Name iti live tayo ti Facebook tayo to nabigat Huwebes, Biyernes ken Sabado saan tayo nga maka-live ngamin ta danas ken nga tayo turungen ngayon palubos tayo po yung no Lunes isun tumanintindi pa nagkakadwa ngayon sa kamali ag-live ak tulat nga may makisarsarita kada kayo ngayon saan tayo nga makaprograma at hantay mat may tugot ti studio tayo di ba? Hantay nga may tugot ti studio tayo di Manila. Ngayon ako madabukot tayo ngamet lang studio di Manila. Hindi ka maka-live tayo kumalata. Ngayon barbaring no kasanto taramidon tayo. Kasla ka nila duma. So di naman nga papananda kat nadal makaprograma dalata. Kastanto taramidon tayo papagayam. Hanggang maliklikan nga tapapanan tayo. So ngayon to nabigat. Huwebes, Biyernes, ken Sabado. Awan to di Dear Manong Naming Alive. Ngayon babalin yung tunga ulit-ulitan lata. Dagiti programa tayo tinapalpalamas. Thank you. A billion thanks kada kay aming asapada nga tumultulong kan tumulong to kaya nakangkanayon nga agboy-boya kaya nagboyan to iti programa nga tayo nga Dear Manong Name. Itinagang nga rin iti nagserbi kada tayo ni Nemiris Jr. kastamat na nagiti talong apukot nga datoy ni Iko, ni Andre kastamat nga ni Jacob and of course my one and only mommy Marlene Pascual Ruiz, umakanta kami pabagayan. Kahit na yung bagong oras yung amin. Asa nga pa? Manong Name. Umayat ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Name. Palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen da kiti na alas wenno na pintas. Intarik naen da saem ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Name. Gagayem, awisan da kayo nga tumungeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Abakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biag.